Ni aya aitu agiko ati ndaigwa ira wa Kambera arathikaga nyina na aini aya matina thie na matina rugama nake ona umwe na wa Kambera nerekete interview arauga maragire kurugama nake tondu ni aramenya gutire na kindu amahamage pata cat muraregire kurugama na wa Kambera tondu ndari na ritwa rinene tha ici tondu ndari na bia ta inyui mukauga ati ndokaga event ini cianyu wa Kambera tigitonga ta inyui wa Kambera ndari na bia ta inyui timo ici ndacangithagia ta inyui wa Kambera mugithi na makari manyu wa Kambera ethaga fea wa Kambera ndaikaraga Nairobi ta inyui ndagikorwo kundu guothe kuria tuthiaga lakini mulimwashiria kwa sababu mulijua pale hakuna pesa. Wacheni uhiga wasanii wetu, tigai uhiga. Inywe ni tumushangagira mukaga magongona-ini maitu tondu mafans manyu ni mamushangagira ri mungithie ma inbox ni manyu ri mutihuritie ma request ma fans na mutingicokia sio amejasa ma request uko muthiaga kwene tondu kwanyu ni guthiagwo mafansi mimi kama fan wa Kambera na ndiramenyaga nyina ni mukuo but I have felt very very embarrassed by the stand of Waibaji kwa guthikithia wa Kambera ithe ati tondathia kwene wa Kambera ni okite kameme akiuga ngai ni aroraga nyina na nyina ari murwaru fio murenda mutumia ucio na ni moe fio tigai kwetua tigai gukoro hinga ni moe fio mutumia ucio ndari na mbia ni moe fio mutumia ucio ni arathinika ona rwimbo nginya irafu gutire mundu mwitaga we no ata akikuja mimi nimeenda na museme ya kujagi event ni thiete mathiko mari guku mukuru-ini brother yako isikirisa wetagwo Masaria wa Kambera ni okire kundu twathiaga na guku J akuruguria foundation ya uria wakuite etagwo Aga Queen Jane wa Kambera ni okire ni okaga kuria angihota na mundu ni arekwo okage kuria angihota tutire andu atujaweza kubresiwa equally. Some of us are blessed than others na nyinyi wasanii wadogo wale musaisi munasema na nyinyi ni mugakura lekigithe igo muthi ariririe wa Kambera mukore iso pembe zenyu na nyinyi ni mugakura ni mugetha akumaririria mukaga inywe muraturehera mathina manyu o muthenya inywe mwakwagia mbu mugaturehera mugaturirira o muthenya no uria ungi muka mutiganiria ati ndarugamaga na inyui mutirugame nake ni undu wa fans yake. Iko na matagaso matatu. Kitu cha kwanza, asanteni kwa kukuja kwa wagali wa Kambera. Yesterday we sacrificed our time, our resources, our everything to make sure wagali hajafeel ako left out. We contributed 800,000 or almost 800,000. I'll confirm that, but thank you so much for coming through. Niwega turateithirie our regent Gĩa Keri Kanyari.